Mentah kesengi ke kad santrik benai berkendai arja raposan ke MPSS Security Agency Training Center tat mutlong si pramer kala pelong yaga free medical check up na ke bentah genong syah hikai ha kene ke training center. Haswa ban check up ladon ke jingelang ke balengkot ke balapenjai jauba pentap lang muksor balong ro managing director jong ke MPSS. Dr. Faster Lengdo MBBS ubalong ro medical and health officer Ranikor CHC Southwest Khasi Hills, Meghalaya, ulawan check up free, but I ro ya kitawai hakani gasngi, ya baro kinong sya hikai hakani ke training center. Kumban syupan kenmau u Dr. Faster Lengdo wala ulatrai syajingai nalashnong, hendai cuklet ban kener ya kiti jingirap, sya kito kiparash nong jang u kibadon kam shisha ya ke jingirap. To nang kong penpau jing syongu ku kro balai kan rat. Udah i ke partai ke mering ke wacit. Dia cuy por le yang Shanghai doktor F Lengdo edu HT ki hajing itu ogni gele medical free medical check up tena gele ke le yang Shanghai ki te kublai sibun doktor ye jing kaloi ki yong P1 nang ta gule ye ka free medical check up kam jo ye ki nang but ki yong P e kublai P bat yang Shanghai pi le chakni ga thau training ki yong igo em ni ha that mutlong si pramer West China Hill district ko bertuit ke MPSS Security Agency. Thì chui por le thì yêu skit wa lăng ba cái jingwan yong phi em le ki khna yong i kat tu kat ni ki wa em le ki jing chitong yong ki na du ki kujut khlej na ki wa em ki kujut kho na ki wa yo bun ja ki banta wo chitong ki ni daw ni perthai chi bet chet chi bet rang ho ta kat kam te ngai scam nang ba ni jingwan yong phi e bor em sin goi ni ki kon khlo ku i kam em gi he ni nru phau tam la ne po nyau phau ngut ki student ne ki khna training na du ki wa training yang go free training ni ong skill Meghalaya kam jo em le khna go de du usu la te jo por le lang ba ki jingwan yong phi de plot phi por corridor yong phi de khuble shibun ni ki jingwan yong phi blai kan rat em lang thru phi doktor kam jo gi yung go sem yong phi uyo phi de chai de khia kam jo lam stem ko wi le man em kam mi phi daw tho bi ni phi de kini jingwan yong phi ye do su kleng ni phi hen dai ru blai dan hi wa u e phi ka met ka phat ko chat ko khia u man phi man khan u chai tram phi u roi purum pare phi stem go wi che prang blai kan rat em lang thru phi bat kam jo le ni ka thau training wi training center ko em ni che charno khuble shibo wa burom yau MD Managing Director yang ka MPSS Security Agency Mapi Muksor wara khut nyawau u yang a wo e yagni ka free medical camp kam jo le dapat di jing snyau komen ko kraw wa da kemo yang a wala danga emo chajingai ndrei di jing snyau jan snyau jo di jing snyau maya ge yong o da kemo wa ukut snyau bahaya nga wo e yagni ka free medical camp nga la snyau komen no chibun wa de yu nga ni galat wa u e yo ya ka service kamtam ya gini ki khna ke wale training hagni ka camp wala umya o em banta hagbun ki tanta henry lingba ga jing khut nyom ha gi o nga la yo e ka service wa nga da serve na ga por cha ga por syangu ya gini ka jing khut nyom ha gi o te kam jo le nangkong nang chap syangu kerpang yo blai tre kan rot wa da eu yang ai gini ka met ko ko khia da yo ya himban talang lingba ke jingkur khu kur do yung o da yo pendap ya gini ke kam wa da kamwa da khut nya bhaya na nya suk nya komen no ta kam chi benta nya suk wa nada pai gi por kwa chaden ini ithau man gi ithau khlo henry lengbau ma managing director ma P Muksor lengba ga jingkra chitam guyang o ini ithau heni ithau da kala gi bak labak da man go na ga khlo
Sagawi ni ka thao kwa ra jing mentoi. Mto do kat ya ka chnong Henry wat ya ki khna o pero na ki chnong o pero wan le training. Ding leng ba ka jing kra chitom gi yong o bun gi khna de yo gi chibun gi jing mentoi. Henry mto do kat ya ki kam gi jamu yo gi Henry ga met ko ko khia. Leng ba ga ni ka training agency de yo gi training go pair de yo gi ga met ko khia. To go wi na ga kam chi banta kwa naga ni ga jing training ga yong ki chibun ga jing ko jing khia yo gi. To ko ar mandal wan na hini ne ga sngi da le ya ga ni ga free medical check up de yo wa chibun gi khna ho na ga kamu ma ne nang ba ga change ga weather nang ba ka nang ba ga jing change ga prathai de yo de em gi jing chitom itu ini ki wa em kam ga jing sumar ga wa company da advice gi u lai hospital u yo jing sumar u kambiang bun wan gi khna wa de jing sumar ye ini hi tes nyau suko wa lengba kini ga free medical camp de yo u screen de yo u pipe usli de yo u jet ginu gi khna wa em kam jing sumar wa company ginu gi khna wa em kam tang awareness lene gi jing sumar malum mala wat hagajo go por de yo kam ju le u ga awareness kamu angi na ga por prevention is better than cure ki jing mut ite wala de yo awareness yegini gi khna yegini gi jing chitam wa de em gi katte wa de chemi hagani ga free medical check up lengba lengba ga awareness de yegi u yada dalade yalade de yegi u prevent ya ga jingjia ya yegini gi jing chitam wa de em gi katte tesnya suko wa de yo yegini ga lat wa u pachat katu kat ni jing snen jing kentu ka awareness chapang gini gi jing chitam lene ki yegi ko yegi u le dalade yalade wo like ki na gani gi jing chitam ngu session yo blai tre krot kan rat wa yo luti ni sakmat le nagapor hiu yakre kamlang hi lengba ka jing bha jing miat yong go community lene yong ki khna training yong hi le woro wi tu te ron hi ikuble session ya woro wi che jar ngo